S nama je neslužbena kraljica drame i ovo je njenih par minuta slave. Kako biste se predstavili gledatelji? Pa evo, baš kao što ste rekli, ja sam kraljica drame, kako to Englezi popularno kažu, drama queen. Osoba koja preemotivno, preosobno i preintenzivno shvaća stvari oko sebe. Čime se bavite? Čime se bavim? Pa ajmo reći da emocionalno opterećujem druge ljude svojim napuhanim problemima, a sve s ciljem iziskivanja pažnje i preusmjeravanja pažnje na samu mene. Odakle nam dolazite? Dolazim iz jednog ružičastog mjesta u centru svijeta u kojemu se odrasta pod staklenim zvonom, u kojemu je riječ kritika zakonom zabranjena i u kojemu je razmaženost glavna vrijednost kojoj se teži u odgoju. Koja vam je najdraža pjesma? Jinx, tamo gdje je sve po mom. Što smatrate svojom najvećom odlikom? Pa imam jednu nevjerojatnu sposobnost da trivialnu situaciju preuveličam do granice apsurda. Imate li kućnog ljubimca? Da, muhu od koje pravim slona. Kako se nosite sa situacijama kada nije po vašem? Uvijek je po mom. A što kad nije? Samo zaplačem dalje. Tko vam je najveća podrška? Moj dobar drug Niko Neznanović. Niko ne zna kako je meni i niko me ne razumije. Zbog čega se sve možete naljutiti? Ma nema u vezi čega ne mogu. Najviše me nanervira kada ljudi ne percipiraju stvari na isti način kao ja. Što me to zna naživcirat. Evo, ne volim ni kada nije sve po mom. I uvijek se iznova čudim zašto mi ljudi ne mogu čitati misli. Mislim, halo! Možete li za naše gledatelje reći koje su to konkretne situacije u kojima se ljutite? Pa kako da ne? Evo recimo, naljutim se kad mi loše vrijeme pokvari planove. Naljutim se kad mi se ključevi zametnu u torbi. Naljutim se kad mi se slušalice zapetljaju, kad neko pretiho priča, kad neko povisi glas. Naljutim se kad, evo recimo, poželim putovati, a nemam para. Naljutim se kad mi se jede nešto slatko, pitam ima li šta slatko u kući, tata kaže uzmi jabuku. Naljutim se kad su niđe veze svi oko mene, u vezi osim mene. I zadnje, ali nimalo manje važno, naljutim se kada nisam u centru pozornosti. Naravno, glavni razlog moje ljutnje je gubitak kontrole, ali ne želim si to još priznati. Kako se rješavate stres? Pa s vremena na vrijeme, evo ovako, volim upotrijebiti prigodan rječnik, razbiti nešto, pa dreka, vika, sve ja to volim. Znam i zalupiti vratima, škripati zubima, pa baciti nešto na pod, udar to zid i tako. Kako vam to pomaže? Kako mi pomaže? Pa pomaže mi da se oslobodim tog pritiska ovdje i osjećam se nekako mirnije. E sad, neki mogu reći da su ovo ekstremni oblici ponašanja, ali odmah da ih opovrgnem. Ja sam nesposobna da i na kakav drugačiji način izrazim svoje misli i svoje emocije. Tako da, odmah da se zna. Za kraj, imate li kakvu poruku za naše gledatelje? Subscribe za kraj.